Dober večer, dobrodošli na Jadranskem večeru. Vaš in moj nocojšnji gost je Jurica Pavičič, pri založbi Goga je šel prevod knjige Rdeča voda. To je kriminalka, prevedla je Seta Knop. Drugače pa, da malo povem o vas, čeprav ste zelo poznani, ampak bom vsem povedala. Gospod je letnik 65 iz Splita, študiral v Zagrebu, primerjalno književnost, še kaj? In zgodovino. In ste se potem vrnili v Split, ker še vedno živite. Ste pisatelj, filmski kritik, esejist, kolumnist, scenarist, dramatik. Sem še kaj izpustila? Profesor. Malo profesorja. Pisali ste v glavnem za vse znane filmske in siceršnje časopise iz Hrvaške, ne? Če sem prav naštela, imate 16 proznih del. 16 proznih del, 6 knjig publicistike, tukaj gre tudi za novinarske tekste, predvidevam, ki so bili... Ima novinarskih tekstov in ima 2 knjige o filmu. Ja. Skratka, dela vezana na TV, gledališče in film, teh knjig je tudi okrog 6. Drži? Knjige, drame, TV scenariji. Da. Ima jedna drama, nije baš da ima drame. Jedna drama. Dobro, se sliši tako filmsko in gledališko delo. Vaša dela so prevedena v angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, bolgarščino, tudi slovenščino. Sem še kakšen jezik? Ukrajinski, latvijski, sad poljski izlazi, Crvena voda u Poljskoj izlazi u oktobru. Slovački, talijanski dosta. Talijanski više knjiga i njemački i ja mislim da smo sve rekli. Lepo, veliko. Tudi veliko nagrad ste dobili, novinarsko, že 92, Vladimir Vuković za filmsko kritiko, potem še eno novinarsko leta 96 za Vijesti iz Liliputa, ki izhaja pravzaprav od leta 93 jih pišete, a ne? Vijesti iz Liliputa, da, od 93. ih pišem, a od 2000. u novini u kojoj izlaze sad, dakle u Jutarnjem listu. Dakle, to je 25 godina, da je meni neko rekao od 2000. da će 2025. izlaziti subotom u istoj novini Vijesti iz Liliputa, ja bih mu rekao da nije normalan, ali eto, to je tako. U mene je to že neke vrste institucija. Pa skoro da. Ja sam da svaki put mogu staviti na banku 5 eura kad mi kaže neko ja samo zbog vas kupujem subotom Jutarnji list, ja mislim da bi lijepa već svota bila, ali to je nešto što je neka vrsta institucije postala. Da. I to je, a i mene veseli. To je, ja mislim da sam u Hrvatskoj još uvijek poznatiji po tome nego kao pisac. Kot pisatelj. Potem ste dobili še eno novinarsko nagrado Veselke Tenžer, sem upam prav povedala, potem za 2003 za scenarij Svedoci. Film je naredil Vinko Brešan in ste v Puli dobili nagrado, potem nagrado, ki podeljuje Slobodna Dalmacija 2007. Potem tudi nagrado v Hrvaškem narodnem gledališču za igro Trovačica. Sam prav povedala? To je bila nagrada za, to ima Ministarstvo Hrvatsko nagradu za neobjavljeni tekst. Neizvedeni tekst dramski, ja sam dobio tu nagradu, a onda dio je nagrade da financiraju produkciju. A produkcija je malo propala, nažalost, iako je tekst dobar po meni, ali je malo propala, nije igrala puno, igrala nekih 10-ak puta, tako da to je tempi passati. Pa dobro, nagrada je bila. Da. Potem še neko nagrado Hrvaškega združenja, potem roman Rdeča voda, o katerem bomo tudi danes govorili, je prejel 2 nagradi za najboljši evropski kriminalni roman preveden v francoščino. Le Prix Le Point. Potem je vaš roman Ovce od gipsa, je švicarska revija Facts razglasila za 3. najboljšo knjigo leta v nemško govorečem svetu v kategoriji kriminalk in trilerjev. Kako vam te nagrade, kaj vam odpirajo vrata, vas podbuja, vam pomagajo, ste zato bogatejši, ker imate kar veliko nagrad? Pa one nagrade koje su mi stvarno jako promijenile život, to su ove 2 francuske. Više je bilo francuske, ali 2 su ovako važne. To je ta nagrada Le Point za najbolji evropski krimić i ta nagrada Le Grand Prix de Literature Criminelle, to je jako stara institucionalna nagrada koja se daje od 40. godina. I tu ste u društvu, recimo, ljudi koji su dobijali, tako recimo Elmore Leonard, P.D. James, Stanislav Lem, ne znam, dakle,
To je recimo neko društvo koje ih je dobijalo i to je stvarno pomoglo prvo zato što se knjiga počela u Francuskoj jako dobro prodavati. Ona je sad došla u Francuskoj skoro do 60.000. Tu neki su i tantijemi počeli dolaziti. Imam jedan screenshot koji se jako volim hvaliti. Kad je izašao u njihovom nekom časopisu za knjigu, mjesečna prodaja paperbacka i onda sam ja bio broj 4. Harald Coben je bio broj 6, a Stephen King je bio broj 8. Wow. I to onako imam sebi sam onako spremio da bude. I to se više neće ponoviti, to je bila ta knjiga i mislim da to neće, sad, meni su poslije izdali knjigu u Francuskoj i prodaju se u redu, ali ni blizu tako. Ali je to bio taj neki moment kad se to stvarno otvorilo i onda su nakon toga i počeli prevodi, jer nakon toga je knjiga se počela prevoditi drugdje. Ali morate, glede na to, da vi pišete precej o hrvaških temah, o temah, ki jih poznate, o hrvaški zgodovini, vojni, o tem, kar se je zgodilo po vojni, o družinskih zgodbah, ali morate na teh turnejah, ko izide prevod, razlagati kontekst? Pa ja mislim, dakle, Krimić ako je dobar, on je uvijek socijalni roman. Dakle, ja mislim da Krimić prirodno, da je biljka koja prirodno izlazi iz svog ekosistema. Ona prirodno izlazi iz klime, iz prostora, iz kao i svaka biljka. I ja mislim da je najveća greška koju može pisac Krimića raditi je da ide pisat američki krimić u Hrvatskoj ili da ide pisat skandinavski krimić u Sloveniji. Dakle, to je nešto jer krimić izlazi iz specifičnog društva, iz specifičnog kriminala, iz specifičnog modela, načina koji funkcioniraju institucije, a institucije to znači policija, to znači tužiteljstvo, to znači sud, ali to znači i familija, obitelj, to znači, dakle to je i mislim da je najveća greška koju radite ako pokušate presađivati američki krimić u Sloveniju ili Hrvatsku ili skandinavski krimić u Sloveniju i Hrvatsku. Krimić organski mora izlaziti iz društva koje vidite. Dakle, i onda vam se kad tako počnete razmišljati, onda vam se naravno vam se i lijepe i teme koje proizlaze iz toga. Ali na sam nekim čitam novine i čitam neku vijest iz Crne kronike iz Grčke. I u Grčkoj gdje je atentator ubio na ulici u zasjedi iz motocikla, ubio geometra koji je sudjelovao u nekim mučkama sa terenima na nekom otoku. Sad sam zaboravio koji imam se čak zapisan. I ja sam to prošlo rekao, ovo bi mogao biti hrvatski krimić. To ne može biti skandinavski krimić, ali hrvatski može. I grčki može, naravno. Tako čovjek misli da mora razmišljati kad piše krimić. Dakle, krimić naprosto organski izlazi iz prostora u kojem se nalazi. A onda, naravno, to vjerojatno stranoj publici funkcionira na dvije razine. Na jednoj razini ih zanima krimić, a na drugoj razini ste vi njemu ono šta kulturalna teorija zove native informant. Dakle, neko ko je njom vodič i ključ za snalaženje u nekoj kulturi koju upoznaje preko vaše knjige. I to je naravno kod mene kao pisca koji dolazim sa Jadrana u određenoj mjeri na jednoj čudnoj konvivenciji sa tim turizmom. Jer na koncu konca mi smo svi na neki način žrtve turizma, ali svi smo i profiteri turizma. Profiteri turizma su i moji susjedi koji iznajmljuju garažu ispod mene za turistima za apartman, a profiter turizma sam na drugoj razini i ja, jer onda meni moja nakladnica u Francuskoj kaže tu ćemo knjigu izdati u aprilu jer će nju sigurno kupovati puno ljudi prije nego što idu u Hrvatsku na godišnji odmor. I onda njima ta knjiga dođu s njom i onda se on njima pomaže da shvate koje je to društvo, da ih odvede negdje malo iza. Meni se znalo događati da mi dođu susjedi i kucaju mi na vrata i kažu došao nam je francuski ili neki turist, ima tu knjigu pa sam rekao da ste vi nama susjedi bili bi nju i potpisali. Vi do zdaj ste v slovenščini šli, to je druga knjiga. Prva je bila knjiga o jugu, Cankarjeva založba in letos Rdeča voda pri Gogi. Vi niste prvič v Sloveniji, tudi niste prvič v Novem mestu, drži? Nisam. Moja supruga ima neku daleku familijarnu vezu s Novim mestom, njen prapradjed, došao kao austrijski žandar u Dalmaciju iz Novog Mesta. Ona kaže da misli da je zapravo on iz Vinice.
čak smo mu tražili grob od zove se Prijatelj, kao onaj slavni filolog vaš. I mi smo čak tražili grob ovdje, našli smo samo nekog partizana s velikom zvijezdom na grobu, to nije on, odnosno to nisu oni, ali ona zna, ali neku vezu ima sa tim, pa smo jedan put bili to gledati i tražiti. A druga veza je... Dolenski osel, Katrca 4, Renault 4. Da, druga veza je... Iz knjige o jugu. O jugu je, u toj knjizi postoji esej u najslavnijem proizvodu Novog Mesta, to je Renault 4. Moj prvi auto i najdraži moj auto. I ja sam, kad je bila obljetnica proizvodnje prvog, koji je proizveden u Francuskoj, ja sam pisao esej za Jutarnji list o Renault 4 i kao nekom simbolu Mediterana, jer on to je po meni. I taj esej u toj knjizi, da. To se ovdje u Revozu radilo, on se nije zvao Revoz, on se zvao još IMV. Kako pa sicer poznate Slovenijo? Kaj vam je v Sloveniji zanimivo? Kakšno določeno področje, avtori? Ja i supruga smo planinari, tako da smo dosta po planinama išli. Bili smo u Jezerskom, Gornjem Goru, Koruškoj, bili smo na Bovcu jedno ljeto, penjali smo na Mangart, na Krn, tako da znamo nešto planine, naravno znamo Ljubljanu i znamo Novo Mesto. I to je dobro. Bili smo u Pleteriju, da, to kad smo išli ovdje, onda smo išli u Pleterije, ali bila nedjelja, ali nekako ne možete očekivati od redovnika da ne rade nedjeljom, pa je bio zatvoren dućan. Kaj pa ne vem, slovenski avtori, filmi, vi pišete o filmih, filmski kritik ste, glasba. Pa pratim ovu novu scenu, koliko znam ih ima dosta koji su baš iz Novog Mesta, Rok Biček, Gazvoda, ta cijela nova generacija, njih pratim, pisao sam im o filmovima. Počelo moje pisanje o slovenskom filmu počelo sa Kruh ili mleko, sa Janom Cvitkovićem i onda nekako pratim manje više sve što se događa. Evo, od ovogodišnjih filmova mi se jako svidio film o Duške Đukić. Kaj ti je deklica, to je meni super film. I to, a što se tiče književnosti, pročitam ono što se u Hrvatskoj prevede i ove ljude, najviše pratim ovu generaciju koja je meni bliža generacijske, Aleša Čara, Blatnika, starije ove također Jančara, Peri Lajnščeka, dakle to je... Bi koga posebej priporočili in bi rekli, če greste v Slovenijo, morate prebrati tega avtorja? Čekaj da promislim sad sa sebe. Lakše mi je to za film, jer film film studioznije pratim. S filmom mi je bilo lako, evo rekao sam Duško Đukić, jako mi je lijepa, moj top je Urška Đukić, zatim Ne bum već luzerka. Urša Menard. To je u festivalu za koji radim, Montobun u Cinehillu, to je nama bio film otvaranja te godine, prvi film koji smo... Onda, naravno, Kruh i mleko, Vleru, šta bi još bilo? Stalno su neki dobri filmovi pojave. Da vam povem še nekaj malega o Splitu v Novem mestu. V rezidenci je bil, ne vem točno kdaj, Renato Baretić. Da, naš nedavno umrli dragi prijatelj, da. Na festivalu je bil Boris Dežulović. Da, in celo je splitski festival Prečegin imel tukaj svoj večer. Tako da smo imeli v Novem mestu tudi Prečegin in Novo mesto je šlo na Prečegin. Tako da so tukaj neke povezave. Super, da. Kako je letošnji Prečegin potekal? Zdaj ima novo vodstvo, mlajše vodstvo. Malo se promijenilo vodstvo i taj prostor ide u preuređenje, dobili su neke evropske fondove, pa će to se... I sad stalno govore ovo je zadnji prije preuređenja, ali to se stalno razvlači. Tako da nikako da se konačno to dogodi. I ako će to njima biti problem, će 3 godine biti out kad to počne. Ali on ima svoju stalnu publiku, ljudi se zabavljaju, to je ljudima neki donese neku injekciju vedrine, pa vole to. Prečegin je pol zdravja, če vprašate mene. Da. Preden greva na knjiga, me zanima, kako se vse skupaj začelo. Vi ste rojeni v Splitu, študirali ste v Zagrebu, primerjalno književnost in zgodovino, kot ste rekli, in naštela sem vse vaše nagrade. In me zanima, napisali ste enkrat, da ste rasli gor v tipično socialistično-meščanski družini, v produkt socialistične modernizacije. Oče je bil kemijski inženir v tovarni plastike blizu Splita, mati je bila učiteljica in na srednji poklicni šoli. In me zanima, zdaj so ta klišejska vprašanja. A sta vas doma spodbujali k branju? Ste skupaj brali? Kje se je začela ta pot, da ste to, kar ste danes? Meni je majka bila veliki čitatelj i ona je stalno donosila neke knjige kući i onda kako sam odmah očito pokazivao za to interes, onda mi ona gurala, pa
manje ozbiljne knjige, pa malo ozbiljnije. Na koncu sam zapravo bio u nekoj fazi kad sam već u srednjoj školi kao čitao neku malo ozbiljniju literaturu, tako da je to, ali sam paralelno čitao i ono što se čita generacijski, do Texa Willera, Bonelijevih stripova, do kaubojskih romana, ali čitao sam i ono, dakle, malo ambicioznije stvari, Thomasa Mana ili nešto. Tako da je to, stalno sam imao neku knjigu u ruci i to je očito bio neki njen utjecaj koji ona znala onako diskretno kanalizirati, da ne proizvede protuefekt kod tineđera, i mene nekako stalno zanimalo nešto oko pisanja. Međutim, kad govorimo o kućnom utjecaju, ja bi prije rekao da je kućni utjecaj bio ključan da me odvede u novinarstvo. Jer ja ne znam je li to tipično za tu generaciju ili je to tipično za Split, ali postoje taj strašan kult novine. To ima jedna predivna scena, ako svi znate seriju Wire od Davida Simona, ima u 5. sezoni kad onaj novinar govori kako je njemu otac bio radnik u brodogradilištu ili nešto tako, i kako bi ujutro uz doručak jako stuzio, temeljito uzeo čitati novine i kako bi ga on gledao i mislio kako su te novine neka užasno važna stvar i kako ti ljudi koji pišu novinama moraju biti neki jako važni posebni ljudi i da ga je to privuklo novinarstvo. To je točno rečenica koju bi ja mogao napisati. Dakle, donosilo bi se kuće jedan veliki plik novina. To je bilo, znate, kako bi ti socijalistički medijski imperiji papirnati, ovi vjesnikov, pa bi to bio Slobodna Dalmacija, Nedjeljna Dalmacija, SN Revija, mi smo uvijek volili nogomet u kući, pa je stalno bilo sportske novine su uvijek bile. Onda Studio, Start, svašta nešto danas. I to bi se čitalo cijeli dan, mi to otac čitao u fotelji, pa bi ja to čitao, i ta nekakva ideja da je novinarstvo važno i da ljudi koji pišu novina su neki posebni i važni ljudi, to danas zvuči groteskno kad ljudima kažete, je zapravo mene odvukla u tome da me strašno privlačile novine. I na koncu sam u novinama i završio. I novinama sam prvo počeo pisati. Prije što sam bio pisac, ja stalno ljudima kažem da sam ja bio novinar prije nego što sam postao pisac i da ako jedan dan više i ne budem pisac, da ću sigurno i dalje biti novinar. Novinarska kondicija, delo je neskončno pomembno za pisanje. Ne? To se pri ljudeh, ki se ukvarjajo z novinarstvom, zelo vidi. Ne? Pa evo, vi ste sad spomenuli dvojicu mojih prijatelja koji su kao i ja novinari, koji su postali pisci. I to je jedan fenomen koji se u hrvatskoj književnosti dogodio od 90-ih na 2000-te. Možemo se na to poslije vratiti, ali prvo, znači, odgovor na pitanje. Kod novinarstva postoje dvije stvari koje su jako dobre za pisca. Prvo je disciplina. Dakle, nema dobrog dana, lošeg dana. Imaš bijeli, sad se više nije to bijeli papir, nego to sad bijeli ekran, i imate deadline. I tekst mora biti do deadline-a, ako si u formi će biti dobar, ako nisi u formi će biti malo lošiji, pa i lošiji tekst je dio života. Ali danas mi ne ide pa ću sutra. To ne postoji u novinarstvu. I to je nešto što je dobar kao drill, dobar drill za pisanje. A druga stvar je, novinarstvo čovjeka nauči, kako bi se lijepo hrvatski, slovenski reklo, multitaskingu. Vi ako ste novinar, vi morate biti u stanju od 9 do 11 radim ovo, a onda u 11:05 se prebacujem jer moram sad raditi nešto drugo. To je nešto što je obično piscima i općenito umjetnicima jako teško. Jako teško. Pa onda imate dobar režiser filmski koji se zaposli na akademiji kao profesor, pa sad više ne može pisati scenarij jer ima studente, jer ima rokove, jer ima ispite. Vi kad ste novinar, vi ste naučeni da u 11 prestanete raditi jednu stvar i u 11:05 pišete nešto drugo. I to je nešto što pomogne kad ste novinar pisac. Jer onda jedno vrijeme se bavite novinarstvom, onda ste to obavili. Naprosto, gdje sam stao? Na polovicu 13. poglavlja, na polovicu 13. poglavlja nastavite gdje ste stali, recimo, prekjučer. I to je nešto što jako te novinarstvo izvježba i to je jako dobro. S druge strane, novinarstvo ima dvije prednosti koje su isto, ja mislim, da su dobre za prozu. Prvo, vi kad ste novinar morate biti zainteresirani za društvo, jer o njemu pišete. Znači, neizbježno vas to vodi da se susrećete sa nekim temama kojima možda vas ne bi naišli na njih inače. Na primjer, ubijeni grčki geometar. A naravno, s druge strane, i da razmišljate o svojoj implicitnoj publici. Tko je ta publika, šta je njoj horizont očekivanja, u kojem žanru to pišete. Novinarstvo je jako žanrovski jasno. Zna se šta je intervju, zna se šta je komentar, zna se šta je vijest, zna se šta je reportaža. On ima neku žanrovsku zadanost
i naravno mora biti komunikativno. A ja mislim da bi bilo dobro ja volim prozu koja je komunikativna. Kad kažem probitivna, ne mislim da je trivialna. Ja ne volim, ne treba biti zaglupljuća, blesava, ali mi je drago da je komunikativna. Jel? I to je nešto što ti novinarstvo napravi. I to je ulazak novinara, pisaca koji se u Hrvatskoj dogodio prelaz 90-ih na 2000-te je donio tu vrst proze. I to je izazvalo, ja bih rekao, u književnom sceni jedan veliki jaz, onako, i jedan dio i medija i publike, i to je jako dobro prihvatio. I smatrali su da je to neko pročišćenje, da je to jedan izlazak nekako, da je to jedan emancipatorski proces, da je to dobro. To je recimo nešto u čemu nas je jako podržavao i on je jako to zagovarao. Čovjek koji isto ove godine umro i koji nam je bio neki važan reper kao kritičar, to je srpski kritičar Teofil Pančić. S druge strane, jedan dio, pogotovo kritike koja je bila zadojena postmodernizmom, na to je reagirao jako revoltirano. Oni su doživljavali da je to prodaja. Obični je narativ bio da je to zapravo narativna strategija kojoj se književnost prodala kapitalizmu, da je to strategija korporativne kulture, da se mogu kreirati bestselleri, da je književnost postmodernistička bila subverzivna, da ova nije subverzivna jer da ova ide niz dlaku tržištu i publici. I postoje, dakle, pogotovo kod teorije i pogotovo kod akademske kroatistike, a i dijela kritike, postoji jedan ogromna iritacija s nama, tim krugom pisaca koji su u tom trenutku iskočili u prvi plan. Dakle, to smo bili ja, Ante Tomić, Dežulović, Jergović, nabrajam dalje. I to je ostalo do danas, ja bih rekao, kao određena, ne možeš je nazvati ideološkom, jer to nije ideološko u smislu lijevo-desno, nego gotovo književno-ideološka podjela koja je vrlo jaka na sceni u Hrvatskoj. Ak mene nekaj fascinira, ko gledam HTV3, HTV3 ima za primerjalno slovensko televizijo recimo zelo veliko pogovorov, velike umetnosti in tako naprej. In vedno znova vnemim, ko piše tako od spod pri človeku filmski kritik. In grem človeka zagooglati in človek dejansko piše samo, recimo, v glavnem filmske kritike in je to še vedno pri vas poklic, recimo. Pri nas ni več. To nekdo dela neki zraven, recimo. A znate šta, nije ni kod nas taka sreća. Od ljudi koji zaista žive od novinske kritike u Hrvatskoj, ja mislim da nas je ostalo 10-ak. Nema ni nas puno. A ovi drugi žive od kustoskih, kuriraju neke programe, programiraju festivale, vode neke art kina, kuriraju neke časopise. Dobar dio ih zapravo radi neke priloge za emisiju ili na trećem programu TV-a ili na trećem programu radija, pa od toga dobije neki honorar, ali nije nažalost da baš puno ljudi može profesionalno živjeti od kritike. Pa ne se tega vsak dan manj, recimo, ker morajo vsi vse delati. Svugdje je toga manje. Imate tu slavno kad je se objavili kako je novina koja izlazi u epicentru filmske industrije, to je Los Angeles Times, kad je otpustilo predzadnje kritičara pa su ostali na samo jednom filmskom kritičaru. To je onda bio onako paradigmatski trenutak. Če ostaneva pri Splitu, veliko stvari je pri Splitu pomembnih, ampak šport je ena najpomembnejših splitskih tem, se mi zdi. Veliko znanih športnikov, jaz ki nič ne vem o športu, vem za kakšnega športnika iz Splita, recimo košarkaši, potem valjda Goran Ivaniščič, ne vem, Toni Kukoč, Petar Skansi. Oni so vsi iz Splita, ne? Drži? Jesu. To so eni izmed večjih je bilo, ampak recimo, da se jaz spomnim teh. V Splitu ne moreš mim nogometa, mim športa, mim Hajduka. Kako ste vi povezani z nogometom? Ker tudi ena vaša knjiga je o nogometu. Hoćete da vam pokažem kako sam povezan? Čekajte, sad ću vam izvaditi. Bio sam na sad, pa sam izvadio iz torbe. Ja imam tu. Inače imam, ali sam je sad izvadio prvi puta. Inače imam pretplatničku kartu i člansku kartu nogometnog kluba Hajduk. Ja sam jedan od 128.000 članova. I nas ima 128.000. Mi smo druga najveća udruga u Hrvatskoj nakon Hrvatskog autokluba po broju članova. I sudjelujemo u izborima, biramo upravu vlastitu, tako da smo mi neku plenunsku direktnu demokraciju sebi stvorili.
I ja, dakle, cijeli život sam nekako vezan za taj klub i jako mi je to važan dio života. I stalno su mi ljudi nagovarali da nešto napišem neku knjigu o tome, ali je neću napisati jer je Boro Dežulović napisao istu kao bi ja napisao, samo je napisao bolje, ovu Bili Libar. Tako da nema više smisla, ta knjiga je napisana. Jel? Pa to znači to pomeni da igrate tudi nogomet? Ne, nisam nikad igrao. Igrao sam, ali očajno. To ne želite gledati. To je kako sam igrao. Ampak ste tudi v nekem odboru, brala sem, da ste aktiven pri ohranjanju tega društva, ki ste ga omenili. In to, da ste vi tako med nogometnimi silami v Splitu, se mi je zdelo še kar zanimivo. Me je veselil ta spoj literature, novinarstva, nogometa. To, da pa ne igrate nogometa, vam daje pa dodatne točke pri tem boju, se mi zdi. Pa dobro, zašto bi neko ko gleda nogomet mora igrati nogomet? Ne, mislim da to je Ali ne, mislim, s jedne strane sam cijeli život navijač, to je naprosto nama ugrađeno kao veliki dio kulture i to je meni izašlo iz kuće. Ali s druge strane, u nekom trenutku, kad je krenula ta cijela priča sa tom našim udruženjem, je meni, osim navijačkog, je tu meni proradio i nekakav ideološki nerv, jer nekako mi se činilo da sam htio sudjelovati u tome da se pokaže na nečem što je naoko trivijalno kao nogomet, da se jedno javno dobro može obraniti od privatizacije i da ga mogu obraniti samoorganizirani građani. I to je nekakav moj ideološki poticaj da sam bude oko toga bio jako novinarski angažiran, ne angažiran u smislu da sam bio neki aktivist, ali i sudjelovao u tome, nego novinarski podržavao. I ja mislim da se to pokazalo da je to tako, da se dakle, neko javno dobro može sačuvati pod javnom kontrolom i da ono nakon toga ne propadne. Dakle, to čini mi se, bez obzira šta neki rezultatski uspjesi nisu baš, ali u mnogim stvarima je klub napredovao od kad smo ga mi izgrabili. Še nekaj povezujemo mi malo starejši s Splitom, poleg vseh znanih turističnih znamenitosti in novodobno Pričegin. Feral Tribune. Da, ja sam... Ampak nisam zasledila, da bi vi kakorkoli sodelovali. Ne, ja sam kratko, ja sam samo nekih mjesec, dva pisao nekoliko tekstova s nekim ljudima koji su bili s Ferala, sam privatno bio dosta dobar i još uvijek jesam, s Dežulovićem i Predragom Lucićem pokojnim. S nekima nisam baš bio u dobrim odnosima, tako da zato je taj suradnja i prestala. I oni su, ja sam pratio kako su oni nastali, njihova zlatna faza je zapravo zlatna faza je Feral prije Ferala, prije što su bili novine, kad su još izlazili kao podlistak u Nedjeljnoj Slobodnoj Dalmaciji, to je njihova najduhovitija faza. I oni su kao satiričari stvarno revolucionarni, jako zabavni bili i imali su svoj zlatni moment. Ja mislim da je simbolički trenutak kad je Feral izgubio smisao je bio kad je Tuđman umro. Jer ta njegova paradna pompoznost je nekom libidinalnom energijom hranila Feral. U onom trenutku kad njega više nije bilo, je više ta satira je malo više nije imala nekako idealnu figuru koju ćemo se rugat. A cijeli splitski humor je temeljen na ruganju. Dakle, vi želite srušiti nešto što je pompozno i veliko. Ga želite izrugati, baciti u blato. I kad je on nestao, onda su i oni puno manje imali smisla. Ni bilo več smisla. Kakšen je nasploh vaš odnos do humorja, ali pa do sarkazma, ali pa do politične nekorektnosti? Znate šta, kad vi živite u Splitu, onda ste vi toliko okruženi s ljudima kojima je, tamo je društveni kod da morate biti duhoviti. To je naprosto, niko vas neće uopće uzeti zaozbiljno ako ne možete, kako se kaže, tamo baciti bazu. Dakle, ako ne možete biti smiješni u društvu. I ja to i mogu, ali ja to mogu na onaj način kako je, znate, kako je Superman koji je došao s Kriptonita, pa ovdje Supermana kao da je na Kriptonit, tamo su svi Supermani. Dakle, u nekom kontekstu izvan Splita ja ću biti jako duhovit, ali onda kad dođete u Split, onda ste vi, svi su s Kriptonita. I tako da zapravo ja sebe ne doživljavam kao posebno duhovitog i ne bi nikad to uzeo sebi kao nekakvog, šta bi se reklo, talijanski cavallo di battaglia u pisanju. Ima ljudi naprosto oko mene koji to rade bolje, recimo Ante Tomić, ali povremeno u tekstovima novinskim znam otići na teren satire i ironije.
neke vaše kolumne ne me držijo za besedo, ne bom znala povedati, katere in kdaj. A pa tudi zdaj, ko najprej sem prebrala Rdečo vodo v slovenščini, potem sem brala knjigo o jugu o hrvaščini in imate o tem jugu in Mediteranu, ste kritični, vam je metafora za vse, kar se je zgodilo, bom rekla, narobe in kako se je razsuvalo po vojnah oziroma v teh osamosvojitvah, čas naše in vaše tranzicije, ampak imate nekih finih, nostalgičnih opisov ali pa situacij, me je tako, a ste nostalgičen, kar se tiče Jugoslavije? Pa ja mislim da je nostalgija jedno neproduktivno, u tom smislu nisam, dakle, jer mislim da je to jedno neproduktivno stanje. Nostalgija vas uljulja, ali zapravo ništa od nje neće izaći korisno. Dakle, ja jesam nostalgičan prema nekim, recimo, znate što sam ja nostalgičan? Ja sam nostalgičan kad dođemo ovdje u Novo Mesto i onda vidim da još uvijek se prave Renaulti, da se još uvijek prave Adria prikolice, da postoji neka industrija. To je nešto što je Slovenija sačuvala, Hrvatska nije. I ja sam, da, nostalgičan sam prema industrijskoj kulturi, prema vremenu kad se proizvodilo. Ja sam tu ipak inženjersko dijete i taj vrst nostalgije prema industrijskoj zajednici. Znači, ali to je nostalgičan sam na način na koji su nostalgični, ne znam, engleski filmovi kao što su Full Monty ili dakle, koji isto imaju tu neki pogled mitologizacije romantične na rudare, na sjevernu Englesku, na dimnjake. Ne mislim da to, svjestan sam svih kontroverzi te epohe. U Splitu su najizraženije one ekološke, jer Split je, kad je propala industrija, prestao biti ekološka crna točka, pa je to biti jako zagađen grad, on danas čist u smislu zraka i vode, što nije tada bio, ali nekakva ideja tog zajedničkog grada i te neke kohezije društvene, javne stanogradnje, onda ideja toga da ipak neki fizički proizvod kojeg možete opipati, kojeg možete pokazati, izlazi iz toga. To je nešto prema čemu sigurno jesam nostalgičan. I to je možda jedna provodna nit te knjige. Tu puno tekstova ima koji se bave industrijskom baštinom. Ali ja mislim da zapravo nije smisao u nostalgiji, nego je smisao u tome da neka provodna nit te knjige je bila ta da pokaže kako je zapravo kako da razbije ovaj nekakav diskurs o Mediteranu koji ja zovem da je onako malo polinezijski. Evo vidite kako tu ljudi žive autentično, kako je tu stari ribar, kako je tu... dakle, ta jedna vrst Bela Hamvaš susreće Lonely Planet diskursa o Mediteranu koji je meni u jednom trenutku zapravo počeo malo nervirati. I ja sam htio prikazati Mediteran sa možda nešto manje bukoličkog strane, dakle kao mjesto propalih modernizacija, razvojnih promašaja, nedovršenih modernizacija, nedovršenih projekata. Moja najdraža rečenica koju sam popalio od jednog palestinskog režisera, filmskog zove Elija Suleiman, koji je rekao da je Mediteran mjesto nedovršenih kuća, nedovršenih poslova. Onda sam, kad je jedan put bio nama gost na festivalu, sam mu rekao da tu njegovu rečenicu često citiram, onda je on rekao, ja se uopće ne sjećam za to rekao. I to je to, dakle, te cijela priča o tim razvojnim skokovima koji se izjalove. Dakle, imate filoksera pohara francuske vinograde, onda dođe strahovita konjunktura vinikulture na istočnoj obali Jadrana, sve prođu vinogradi, onda filoksera dođe da se sve unište, pa jedna generacija ode u Čile, u Argentinu, u Kaliforniju. Onda nakon toga dođe socijalistička industrializacija, onda dođe 90-a, pa sve propadne, pa sad imate da mi još uvijek rastavljamo ruzinave ostatke tvornica nakon 30 godina koje je Jugoslavija valjda sagradila u 5. Jel? I sad je došao taj turizam i taj će turizam u jednom trenutku propast jer će ga uništiti među ostalim sasvim sigurno globalno zagrijavanje, za klimatske promjene. Ali to je sad to. I niko ne razmišlja da će i taj val doći do svog kraja. I mene ti razvojni promašaj, te diskontinuiteti, ti nekakav tragika nedovršenih procesa, počinjena iz početka, to je ta neka meni drama koja mene zanima na Mediteranu i koja je potpuno drugčija i od ovog polinezijskog ideje Mediterana, a pogotovo čak i od one recimo Predraga Matvejevića koji se jako temelji na Legofu, na analistima, to ideji nekog kontinuiteta, struktura dugog trajanja. Mene u Mediteranu ja puno više vidim diskontinuitete, neke sinkope, propasti i ponovnog uzdizanja pa ponovnih propasti. To je ono što je... I ja sam imao potrebu napisati tu knjigu zato
odnosno te tekstove koji su postali knjiga, jer oni su svi pisani za razne druge prigode, ne za tu knjigu, zato što sam bio nezadovoljan nekim dominantnom narativom o Mediteranu koji je postojao i u Hrvatskoj, a pogotovo na zapadu. Ali mislite, da so lahko nostalgične tudi generacije, ki niso živele v Jugoslaviji? Pa teško je sad to meni reći, jer ne znam kako je to u Sloveniji, u Hrvatskoj je to predmet naprosto ideološke polarizacije. Dakle, postoji krugu ljudi koji su pripadali nekom, koji su izašli iz konzervativnog ambijenta i mlađa generacija koja je formirana na nekoj konzervativnoj ideologiji, ona o Jugoslaviji ima jednu vrlo stereotipno negativnu sliku. Dakle, diktatura, parade, sve to skupa. S druge strane, na ovom drugom polu, kod ljudi koji su formirani u tom, kao i ja, u tom familijama koje su profitirali socijalističke modernizacije, koje su bile integrirane u taj svijet kroz tvornicu, kroz dopolavoro, kroz izviđače, kroz tehničku kulturu, kroz odmarališta, dakle kroz cijeli taj integrativne elemente koji su bili. Kod njih, ako su mlađi od 35-40, kod njih postoji jedan skoro pa mitološko, nerealno mitologiziranje. Ima jedna moja studentica splitska koja je konceptualna umjetnica i koja je na jednu godišnju grupnu izložbu u Splitu napravila ovakvu konceptualnu umjetninu, da je pronašla u škafetinu, znači škafetin Ladica, u Ladici je pronašla dokument koji su njeni, valjda djed i baka, neće čega mogu biti roditelji, ona je mlada, dakle djed i baka dobili od tvorničkog biroa kad im je riješeno stambeno pitanje, kad su dobili stan. I ona je došla i samo je objesila taj dokument u galeriju na zid. Jer za nekoga iz njene generacije ideja da te neko zove u biro na 3. kat u tvornici i kaže ti evo ti ključevi, to je tvoj stan, je njima science fiction. I to je nešto što je recimo u toj generaciji primilo mitološke proporcije i ona je to stavila, znači samo je dokument stavila u galeriju kao konceptualni rad. Jel? Dakle, postoji ta vrst skoro neke mitologizacije na drugoj strani. Jel? Bi rekli, da se dobro znajdete v sedanjosti? Da li se dobro Če vam leži sedanjost, se dobro znajdete v tem sedanjem času? Ne, zato što loše vidim, ne znam nijednu aplikaciju na telefonu prepoznat, nabadam po onom govnu. Kad je prvi put Berlinski festival uveo e-ticketing, pa sam morao sa mobitelom usisat kartu i onda je pokazat ovako, ja sam rekao da ušli smo u ovu voke kulturu gdje svi ima neke povjerenike za zaštitu nekih ranjivih skupina. I ja sam rekao, kad će se pojaviti neka grupa koja će biti odvjetnik koji će zastupati nas koji trebamo čale za čitanje. I da nekakva antidiskriminacijska agenda se bude za nas koji, na primjer, bi htjeli. Ja još uvijek printam boarding karte, printam karte za koncert. To je nešto što neki dan sam na Index.hr-u pročitao 10 stvari po kojima prepoznajete boomera. Prva je bila da printa karte za koncert i printa boarding karte. Dakle, odgovor je ne. Dakle, ja 3 puta tjedno zovem sina da mi nešto pomogne jer ne znam riješiti na svom vlastitom računalu. Ali to je valjda... Ali, znate šta, to se sad meni jako zanimljivo. Znate šta razmišljam? Ok, mi smo prošli kroz velike tehnološke promjene. Ja sad valjda imam 60 godina. Ali puno veće tehnološke promjene je prošla generacija mojih roditelja. Oni su stvarno imali prvi radio, prvi televizor, prvi frižider, prvi električni šporet, prvi auto. Sve prvo što je nama normalno. Ja nekako nemam osjećaj da su oni bili tako ustravljeni pred tim aparatima kao što sam ja pred digitalnom tehnologijom. Sad dobro, možda je treba možda bi ja njih trebao mjeriti kad su imali 60. Oni su imali 60, to je već bilo 90. godine. Jel? Dakle, ove važne promjene su njima došle kad su bili mlađi, kad su neki tamo u 50-ima, 60-ima. Vi ste neklišejski pisec kriminalk, med drugim zato vam bom postavila 2 klišejski vprašanji. Okay. Kako, nekaj ste že o tem govorili, kako preklapljate med tem, da ste novinar, esejist, pisatelj, dramatik, scenarist, recimo. Seveda gre za pisanje, ampak gre za različne strukture, različne žanre. Kako preklapljate med tem? Kako s tem sobivate? Mislim, to su različiti žanrovi koje primam kao različiti zadatak i to je, ja tu ne vidim neki problem.
Uklopite vse v dnevno rutino, recimo. Pa dnevna rutina mi se najviše ipak dijelo sastoji od novinarstva, jer novinarstvo radim svaki dan i pišem puno za novine i ono je stalno, ono je stalno. A uvijek pišem neku knjigu. Evo sad je ne pišem jer sam je završio u julu, sad izlazi za 10 dana nova, ali ću je početi opet pisati iduću u oktobru i onda u toj knjizi se posvetim koliko stignem. 2 sata dnevno, sat dnevno, sat i pol dnevno, dakle kako kad, ovisno o periodima. A onda dođu neki ekstra poslovi, ti scenariji nisu uvijek. Scenariji su, povremeno se pojavi neki scenaristički posao, to nije što se radi baš stalno. Drugo je, kako usklajujete svoje delovno življenje s svojim privatnim družinskim življenjem. To ponovadi sprašuje ženske, mene zanima kako to moški delajo. Znate šta, to je nešto što meni ljudi često pitaju i onda imaju predodžbu o meni kao sam neki galiot lancem zavezan za stol i pišem 7 dana u tjednu, ali to ne može biti dalje od istine. Evo, tu mi je žena i on može reći, ja recimo ne dolazi u obzir da ću vam ja subotom i nedjeljom raditi. To nema šanse. Mi smo uvijek ili u planini, ili smo na barci, ili smo negdje, dakle jako produktivno koristimo vikende, dosta putujemo. Dakle, ta ideja da bi ja sad između toga da ću ja u subotom otići na čvrsnicu u Bosnu na planinu ili da ću u subotu napisati jedno poglavlje romana, to ne postoji šansa da bi ja ostao kući i napisao poglavlje romana. To je nešto što je, dakle tu ja imam neke prioritete, mislim da je ipak život prioritet, ali imam sreću da sam brz, tako da onda stignem jedno drugo. Če se počasi približava kriminalki, v Sloveniji je kriminalni žanr v zadnjih letih zelo popularen. Predvsem je vrnil domače bralce in kupce knjig k branju domačih avtorjev. S kriminalkami so domači avtorji postali spet popularni, znani, slavni. Govorimo tudi o prodajnih rekordih. Me zanima, kako je s tem na Hrvaškem, je kakšna podobna zgodba? Pa ja bih volio da je tako kao u Sloveniji, ali nije. Znači, prvo nas je na sceni jako malo. Ova starija generacija koja je prva uvela krimić u Hrvatsku ga više ne piše. Pavličić stalno piše, ali piše druge stvari. Tribusona sam pitao pred neke 2-3 godine zašto više ne piše krimiće. Onda mi je dao najluđi odgovor. Rekao mi je da ne može pisati krimiće od kada je prestao pušiti. Jer da nema koncentracije, da je od kada je prestao pušiti, jer da otkad je prestao pušiti da nema koncentracije za komplicirane zaplete. A od novih osim mene ih je pisao Hedl, ali napisao prvi 3 koji su meni dosta dobri, ali sad ih više ne radi. I to je zapravo to, nema nas puno baš. Nema nas, puno više u Srbiji ima. Znate šta, malo vam je problem iz hrvatskom publikom. Hrvatska publika vam u načelu je jako sumnjičava prema nečemu što je domaće. To vrijedi i za film i za knjigu. Ona je ima oprez prema bilo čemu što je hrvatsko. Ako se nešto jako hvali, uvijek misle da je to neka prevara, da je to neka urota zainteresiranih klijentističkih lobija. I ona će povjerovati da je nešto domaće dobro samo ako im to neko kaže iz inozemstva. Meni su se knjige počele puno bolje prodavati kad sam počeo dobijati ove francuske nagrade. Jer je to naš kao, kad su to Francuzi rekli to dobro, on to stvarno valjda je. I to je nekakav način na koji tamo stvari funkcioniraju i tako da s tim čovjek mora živjeti. A drugo, malo zbog tog, opet, jako dominantnog postmodernističkog ukusa koji je dominirao u akademiji i u kritici, žanrovska proza se nije ni smatrala nečim ozbiljnim. Ja danas često izađe mi kritika koja je pozitivna, pa kaže, to nadilazi običnu žanovsku knjigu. To su stvari koje smo, kako sam filmski kritičar, tu vrst diskursa je filmska kritika onako pospremila pod tapet i apsolvirala pa negdje 1957. 58. Sa Cahiers du Cinéma i André Bazénom. I meni je uvijek malo čudno, znaš, filmskim kritičarima nije problem da za najbolji film u 100 godina povijesti filma stave Hitchcocka. Teško mi je zamisliti da književni kritičari za najbolji kriminalistički za najbolji roman 20. stoljeća stave recimo Johna le Carrea ili Grahama Greena. To je nešto što je, tu je književni ukus i puno više elitistički, a pogotovo u Hrvatskoj. I to je tako da moguće da ljudi nisu ni previše motivirani da pišu krimiće, jer je to teško, to treba znati. Lako se vidi ako nisi vješt. Krimiće, općenito žar, ne samo krimiće, nego i horor i thriller, oni jako te dobro ogole ako nisi zanatski potkovan,
A s druge strane, nećete ući u akademiju baš tim. Nećete sad dobiti neku prestiž u smislu nagrada i toga. Tako da pretpostavljam da ne postoji nekakav zdravi ekosistem koji bi poticao ljude da pišu krimiće. Ampak hkrati tudi, če vi kršite vse to, eno od žanrskih zakonitosti je tudi, da seveda v krimičih najdemo sledi časa in prostora, v katerem te kriminalni romani nastajajo. Se pravi, so neki pričevalci časa, v katerem živijo morda bolj kot ostala literatura, recimo, ki je višja in bolj pomembna. Pa, to je ono, mislim, naravno da je u svijetu krimića jako puno loših knjiga ili jako puno običnih knjiga. Ne bi čak rekao loših, običnih, koje su sličane jedna na drugoj, jako slično. Ali tu stvarno ima strašno puno prekrasne književnosti, ali nije samo što je to književnost koja je jako dobra, nego imate tu knjigu koja je nevjerojatno produbljena u smislu ljudske psihologije, karakterizacije, recimo Patricia Highsmith koja je moja od mojih omiljenih autorica. Ali mimo toga, znate, ako vi želite razumjeti šta se dogodilo sa postimperijalnom Britanijom, vi možete uzeti neku veliku, visokoparnu prozu, ali puno ćete to bolje shvatiti iz špijunskih romana Johna le Carrea. Na kojeg je meni otvorio oči, recimo, Slavoj Žižek, onda bi on, kad je imao mladi filozof, tamo 80. godina, kao on rekao, trebate baciti sve ovo iz lektire, trebate u lektiru staviti le Carrea i Patriciu Highsmith. On sam rekao, vidiš, kao pametni čovjek to kaže, idem to počitati. I onda sam ja počeo čitati le Carrea. I to je stvarno tako. Znači, ako želite shvatiti šta su američke 30. onda uzmete hard-boiled romane. Oni su ti stvarno vodič kroz neko društvo i kroz neku gamu likova. To je tako jedna bogata literatura i uvijek je tužno kad se moramo objašnjavati ljudima da to nije iznimka, da je to naprosto to što je kanon tog žanra. Nisem prebrala vseh vaših kriminalnih romanov, prebrala sem pa intervjujne opise in večinoma piše, da je vsak vaš kriminalni roman drugačen. Da je drugačna struktura, da pa nekje že na začetku zvemo, kdo je morilec. In me zanima, kako se vi odločate, odkje dobite idejo, kaj vas, ne bom rekla navdahne, ampak kakšne razmerje vsebina, struktura in tako naprej, in kako poskrbite, da je vsakič drugače? Dakle, ja, naravno, iz ovog se vidi, jako volim čitati kriminalističke romane, ali ono što, ako postoji jedna stvar koja kriminalističkog romana manje volim, to je da su u određenoj mjeri predvidivi u kompoziciji. Dakle, imaju neku predvidivu strukturu. Znate ono kako već bude kod engleskih krimića, nađete leš kod kamina na 3. stranici, onda u 15. se pojavi inspektor i onda idete sad investigativni slijed i bude na kraju kao kvizu moj konačni odgovor. Dakle, ništa ja nemam protiv toga. Tu ima sjajnih knjiga koje su tako napravljene, ali mene malo mi dosadno raditi knjigu koja je svaki put strukturirana isto. Ajmo ovako to reći. Da sam pjesnik, nemam ništa protiv toga da neki ljudi koji su pjesnici pišu sonete. Ali to je meni kao da piše sonet. Dakle, mora biti Katrena, tercina. Ne bih volio biti taj pjesnik. Dakle, to nije nešto što me zanima. I ja sam stvarno pokušavao svaki put napraviti nešto drugo sa strukturom. Drugo pitanje koje je povezano sa strukturom je zapravo i samog žanrovskog modela. Jer ako mi govorimo o krimiću, mi obično govorimo o hudanitu. Dakle, krimiću kod kojeg je središnji misterij i na kraju dolazi odgonetka. To recimo Crvena voda je. To recimo jest knjiga koja mi sad izlazi u Hrvatskoj, koja ima naslov Usta puna mora, ona je u tom smislu baš pravi hudanit. Ali veliki dio mojih knjiga zapravo to nisu. One su knjige u kojima ja gradim. Kad pišete žanr, glavna stvar, vaše glavno oruđe, ono s čime vi glavno baratate kao sa svojim alatom, kao nekim modus operandijem, je distribucija znanja. Tko što zna. Dakle, šta zna glavni junak, što zna neki njegov protivnik ako postoji i što zna čitatelj. Ako vi znate otprilike jednako kao glavni junak, pa zajedno sa njim otkrivate misterij, onda ste negdje na teritoriju hudanita klasičnog krimića. To je, kada studentima kažem, a čitatelj tu mora znati ili kao inspektor ili kao inspektorov malo gluplji prijatelj. Zato služi Watson kod Sherlocka Holmesa. A ako vi znate više, tada taj višak znanja proizvodi neku napetost, neku tenziju. To je ono što je Hitchcock rekao, ako vi u filmu imate kadar u kojem je majka sa djetetom sjedi na klupi u parku, taj kadar nije ni najmanje napet. Ali ako vi znate
da je ispod klupe bomba. To je najnapetiji kadar koji može biti. A kadar je isti. Šta se razlikuje? Razlikuje se vaše znanje. Vaše znanje stvara napetost. I ako vi sa znanjem stvarate napetost, vi zapravo pišete thriller. I ja mislim da je najveći dio mojih knjiga zapravo su thriller. Zapravo su trileri. I onda kad ja to kažem, onda sam ja to jedan put rekao u Francuskoj, onda mi je moj francuski izdavač Sebastien Vespasier rekao, u Francuskoj nikad ni slučajno ne moraš da je tvoja knjiga thriller. Zato što ovdje kad ljudi kažu da je thriller, onda to oni misle na one aerodromske glupe knjige koje američke, i ovdje to jako derogirajuća etiketa. Ovdje moraš reći da je tvoja knjiga noir. A nikako thriller. I onda ja kažem, onda svaki put ima kažem, moj mi je izdavač zabranio da kažem da je ova knjiga thriller, ali ona zapravo je. I ja mislim da veliki dio tih knjiga su thrilleri zato što mi doznamo neke stvari koje glavni junak, a to često može inspektor ne zna, iz tog viška znanja nastaje nekakav žanrovski užitak. Napetost, uzbuđenje. Sad sam, ne znam, knjiga koja mi je zadnja u Hrvatskoj, Žigice, koja se bavi potpalom požara. Potpalom požara se bavi. Napravila mi je vaša ministrica kulture reklamu. Objavila na Facebooku kako čitamo ovu knjigu na plaži. U njoj i prva polovica je whodunit. Dakle, pratim inspektora koji istražuje kako je izbio požar veliki, katastrofalni u zaleđu Splita, a onda se vraćam 9 mjeseci unaprijed i pratim priču čovjeka koji je taj požar potpalio. Dakle, na polovici knjige ubijem whodunit, ali ono što će vas sad počne zanimati, šta će se s tim čovjekom dogoditi dok se oko njega sklapa klopka istrage, dok se zatvara istraga oko njega. Dakle, i meni je to puno zanimljivija drama čovjeka oko kojeg se zatvara zamka i koji je kriv i koji je u prijetnji, i to je thriller. I to je taj element. Dakle, knjiga koja počne kao whodunit i završi kao thriller. I to nije nešto jako originalno. Uzmite bilo koju knjigu Thomasa Harrisa, ne znam, Hannibala, ili ona počne kao whodunit i u jednom trenutku postane thriller, vi otkrijete ko je počinitelj i sad je on postane prijetnja nekome, recimo glavnom junaku. Dakle, to je igranje žanrom je igranje znanjem. Dakle, tko što zna. I to je nešto što morate o čemu morate unaprijed misliti kad pišete knjigu. To se planira. To ne možete spontano sad rješavati u hodu. Dakle, vi morate dobro isplanirati to kad počnete pisati knjigu. A ste za Rdečo vodo idejo dobili, recimo, kakšen podoben primer obstajal na Hrvaškem ali blizu Splita? To, kar popisujete o Rdeči vodi. Sad tu postoji puno malih komadića nekih mogućih ideja. Recimo, ovaj dio kupovini zemljišta, to je tema koju sam ja kao novinar bavio se s njom. Dakle, priča o tom čovjeku koji istražuje tko ima probleme sa dugovima i bolešću pa ide od kuće do kuće i otkupljuje zemljišta. To je priča koju sam ja novinski pratio. Priča je o nestanku djevojčice, o nestanku cure je relativno generička. Dakle, to je česti stereotip. Ovo sa tunelom, šta neću da ne bi spojila o čemu se radi, neću sad, ovo sa tunelom, dio za ove koji su čitali knjigu, sam uzeo iz jedne vrlo slične situacije koja se dogodila u Labinu u Rudnicima pred nekih 30 godina. Za koju sam znao. Ali ne bi dalje da ne spojlamo. Ja. Dakle, tu sad imate razne fragmente, ali zapravo puno toga izlazi iz prostora. Dakle, ti tuneli postoje, njih možete recimo u Šibenskom kanalu ili južnoj strani Brača možete ulaziti u njih čak vode turiste na Visu, imate te military tour pa njih vode u te tunele, propale vojne baze, imate ih svugdje po Dalmaciji. Dakle, to je nešto, meni jako, inače puno toga u prozi izlazi iz prostora. Kaj vas je spodbudilo, da napišete ta roman? V nekem intervjuju ste rekli, zamislil sem si nekaj drugega in potem me je roman pripeljal nekam drugam. Pa ovako, ja vam knjigu nikad ne pišem dok je nisam jako dobro isplanirao. To je nešto što ja valjda vučem inženjersko od oca. Ja vam jako imam tu ranu fazu u kojoj ja dugo brusim. Nemam zato dobar prozni uopće naziv, pa koristim scenarističke. Ne znam kako se to u slovenskom kaže, ono što vam scenaristi zovu scenoslijed na hrvatskom. Ne, to postoji na slovenskom riječ, scenoslijed. Yeah. Dakle, radim nekakav model
budućeg romana, tako da tražim strukturu, tu strukturu preciziram i napravim sinopsis svakog pojedinog poglavlja i kako ona izgleda u poredu. I onda kad budem gotov, to ti bude kao neka model budućeg romana koji recimo kod ove knjige koju sam sad napisao, koja sad izlazi, je čak bio relativno dugačak. Ima 40-45 stranica imao. Dakle, to je bio skoro kao da je mali onako maketa budućeg romana. I ja dok nisam zadovoljan sa strukturom, neću uopće početi pisati knjigu. Meni je to ideja, najgora moguća zamisla agonije da počnem pisati knjigu, a ne znam gdje ona vodi. To je meni noćna mora. Nisu svi pisci takvi. Recimo, ja sam više puta razgovarao sa čovjekom koji je možda najbolji hrvatski dramatičar, to je Mate Matišić, koji je meni rekao da on kad počne pisati dramu ili scenarij, da nikad ne zna svršetak, jer misli da ako bi on znao svršetak, da bi ga znao i budući gledatelj. Ima i tu neke logike. Ljudi se razlikuju. Jel? Ja ne bi mogu tako pisati. To mi je kao neki osjećaj kao da počine radi most, a ne znam gdje je druga obala. Ja jako dobro to isplaniram i neću početi pisati knjigu dok ne nađem strukturu. Kod Crvene vode je to traženje strukture jako dugo trajalo. Bilo je puno pokušaja i pogrešaka. Tu sam baš tapkao u mraku. Jako dugo sam mislio da mogu početi klasično sa pronalaženjem, neću reći čega, sa pronalaženjem i da onda ću ići u vremenu napred natrag. I vidio sam da to ne funkcionira. Jako sam se mučio, pa sam vidio da to ne funkcionira. Onda sam pokušavao više kronološki, pa to kronološki nije funkcioniralo dobro, jer je vrijeme u početku i na kraju bilo jako zgusnuto, u sredini jako kronikalno. I onda sam na koncu zaključio da moram tu zgusnutost razbiti tako da još više atomiziram pripovjedne perspektive. Dakle, da taj početak i svršetak budu ispripovjedani iz puno više motrišta i onda kad sam to shvatio, onda sam shvatio da mi poglavlja moraju imati jednu fokalizaciju. I to je bio proces koji je trajao 3 do 4 mjeseca dok ja nisam napravio tu maketu, dok nisam napravio taj model budućeg romana, gdje sam tačno znao koja će poglavlja biti, u kojem će se vremenu događati, tko će biti narator i što će se njima događati. I onda sam počeo pisati knjigu i kad sam počeo pisati knjigu išlo brzo. Dakle, ja ako je taj dio gotov, ja mogu knjigu napisati u recimo 2 jeseni, 1 zimu, recimo tako, ili 1 jesen, 2 zime. I to je tako bilo i s tom knjigom. Ali taj prvi dio je bio dosta mi je bio mukotrpan. Kaj pa stvari, kot so, ne vem, policijski postopki, a ste vi, ko pišete kriminalke, ne glede na to, kakšna je pa recimo za Rdečo vodo, se dobite s kakšnim detektivom, se z njimi pogovorite ali sami to raziskujete, kako oni v realnem življenju to počnejo? Pa to mi kod Crvene vode nije bio problem jer tu nema puno tog proceduralnog, ali recimo kod Doloroze i koja će izaći u Sloveniji iduće godine i kod Žigica je to bio puno više oko toga imao posla. Dakle, morao sam imati čovjeka iz policije koji mi je pomogao. Puno više, lakše je čak svladat, ja mislim da je tako i vjerojatno i u Sloveniji, ali u Hrvatskoj sigurno, čak je lakše svladat investigativnu proceduru, dakle forenziku, te stvari. To, ako čovjek puno gleda krimiće, dobrim dijelom se to preklapa. Ono što je jako drukčije je pravna procedura. Šta je ingerencija policije, šta je ingerencija tužilaštva, šta je izvid, šta je uviđaj, šta je okrivljenik, šta je optuženik, točna pravna terminologija. Tu kad ja gledam naše krimiće i televizijske serije, užasno budu krive. Užasno bude kriva terminologija. Znači, policija kaže stavit ćemo mi njega u pritvor 2 mjeseca. Ne može. Policija te može odvesti u pritvor 48 sati, svaki pritvor preko toga je odluka suda. Dakle, čak nije ni tužiteljstvo, nego suda mora biti dignuta optužnica. Dakle, da bi se digla optužnica, ti moraš imati već policijski izvid napravljen. Dakle, to su neki procesi u kojima ne možete krivo raditi, mora biti točno. Dakle, to su stvari koje... Dakle, meni je čak bila više potrebna pomoć pravnika nego policajca kad pišete krimiće. A recimo kod Žigica sam imao problem je, htio sam napraviti knjigu o požaru, istraga požara. To čak i ne radi policija. To radi inspekcija zaštite od požara pri civilnoj zaštiti, vjerojatno je to i u Sloveniji tako, ne znam je li je. Pretpostavljam, mislim da to se ne razlikuje obično. I tu sam bio na živoj muci, što nisam znao uopće odakle početi i onda mi je jedan čovjek koji mi pomagao, policajac Jan iz Zadra, mi je na koncu poslao 2 PDF-a, jedan diplomski, jedan magistarski rad na Policijskoj akademiji o istrazi požara.
o tome kako se istražuje požarište i to je bilo fantastično. To je stvarno jako poticajno za pisanje. Znate, imamo te neke jako evokativne termine, recimo slonovska koža. Slonovska koža vam je termin za one kad izgori drvo, pa kad imate one pukotine. Kad imate one pukotine, oni po veličini tih pukotina znaju s koje strane je došao požar. Jer s one strane s koje je došao su manje i pliće, a s one strane koje je bilo požar otišao su veće i dublje. I recimo, znači, to su recimo neke fantastične stvari koje su vam za prozu genijalne. To je jako lijepo možete staviti u knjigu. Dakle, imao sam 2 PDF-a i onda sam se s tim koristio. Nekaj zanimivega, ne? Če se vzamem recimo naše najbolj znanega pisca kriminalnih romanov, Tadej Golob, Avgust Demšar, imajo neko svojo stalno ekipo, detektive in tako naprej. Za vas smo že rekli in ste razložili, da imate vsakeč drugo strukturo, vsebino, ampak Gorki Šajn je pa detektiv, ki se pojavi v Rdeči vodi in se pojavi tudi v nekem romanu prej. A se bo še kdaj pojavil? Bo kaj več slonilo na njem? Pa mislim da neće, ali on meni lik koji, to mi je bio jedini lik koji kad sam završio jednu knjigu mi je bio toliko zanimljiv da sam htio pisati o njemu još. A mislim, Gorki Šajn je meni priča o jednoj generaciji. Zato on meni zanimljiv. On je, znate, u Hrvatskoj pogotovo jako puno ljudi govore o konvertitstvu. O recimo ljudima koji su bili komunisti pa su postali nacionalisti. Su, ne znam, bili u partiji pa su postali HDZ. A meni je stalno ostala u prikraj nekako mimo toga neispričana priča o jednoj drugoj vrsti konvertista koja je meni zapravo zanimljivija. A to je priča o ljudima koji su simbolički, psihološki, obiteljski, vezani za ljevicu, za Tito, za socijalizam i koji su se jako dobro uklopili, postali fantastično funkcionalni komadić mozaika korporativnog kapitalizma. Možete reći da sam to čak i ja. Možete čak reći da sam to i ja, mada nisu moji bili partijska obitelj, ali nekako su bili integrirani u taj svijet. Uvijek je meni simbolička priča čovjek Goran Radman, zadnji sekretar omladinske organizacije u SR Hrvatskoj koji poslije postane direktor Microsofta. To je možda onako neka simbolički primjer recimo toga. Ali o tome se puno manje u Hrvatskoj pričalo i govorilo. Veliki dio tih ljudi, kad ih vi pitate, oni će vam zapravo reći da su politički lijevi. To je onaj specifičan način koji se poima politička ljevica, ja bih rekao i Sloveniji. Dakle, politički lijevi zato što ne bi nikad srušili partizanski spomenik, uvijek će otići će na Sutjesku kad je u 6. mjesecu kad se ide, ne znam, odlaze na Subverziv festival i tako, ali će potpuno poprimiti neoliberalni diskurs kad treba reći najbolja privatizacija, u javnom sektoru su svi uhljebi, u nas je država previše troši, dakle potpuno prime taj neki, ili funkcioniraju kao fantastični kotačići u jednoj kapitalističkoj, kako reka, apropriaciji resursa, kao Gorki Šajn. I meni je bilo zanimljivo napraviti priču o nekome ko je to, ali ko je postao to i toga je svjestan i prema tome ima način koji je određenog cinizma, ali koji je zapravo, koji su zapravo izgurali tamo. U nekom paralelnom svijetu Gorki Šajn bi bio i dalje policajac, bio bi siromašniji, ali bi bio možda zadovoljniji čovjek. To se nije dogodilo i on je sad to što jest. I on u jednom od likova u knjizi kaže vi ste htjeli kapitalizam, ja nisam. I to je meni, a ja sam od kapitalizma profitirao, vi niste. To je nešto što je meni zabavna ironija tu bila. Scena koja je meni najveći guš mi je bio pisati u Crvenoj vodi kad njemu ona baba koja mu je ratovala sa djedom, kad mu kaže tebe bi tvoj djed strijeljao. I to je nekakav meni zapravo dio koji mi je kod njega jako zanimljiv. Jel? Njegov ded je bil heroj, ne? Vojni heroj. Da. S tim se puno bavim u knjizi koja je napisana nakon ove, koja je Prometejev sin, gdje je Gorki Šajn, to nije krimić, gdje Gorki Šajn odlazi na otok na kojem je djed odrastao i ponikao i podigao partizanski ustanak i tamo kupuje zemljište. I nađe se u situaciji da mu ključni komad zemljišta treba prodati žena koja je povratnica iz Amerike, kojoj je
njen djed najvjerojatnije ubio sestru. Jer je bila švora, surađivala s Talijanima i on je bacio u fojbu. I sad se tu oko toga kreće komplikacija. Dakle, to mi je nekako bila priča gdje sam htio dotjerati priču o Gorku Šajnu do kraja. Jel? Ok, bom prebrala, me zanima Gorki Šajn. Dober lik je. Rdeča voda ima pravzaprav lep časovni razpon. Od 1989 do 2017. Lahko poveva, da gre za primer izgonule deklice, ne? Da. Ki jo potem tudi najdejo. Ima vse sestavine kriminalnega romana, imamo izginulo deklico, imamo postopke policijske, imamo vse to dogajanje. Vi zgodbo pripovedujete z različnih osebnih zornih kotov, sprav z različnih oseb, ne? In je kriminalni roman, ampak vse to imamo, jaz sem ga brala kot roman o tem, kako vi v tem odlični atmosferi, ko se stvari dogajajo počas, ko je v neki sopari vsega tega trajanja, kako se stvari razkrajajo pravzaprav. Pa to je jedna francuska kritičarka mi je napisala, i to mi se jako svidjelo, da je glavni junak Crvene vode vrijeme. Ja. Meni je to recimo nešto što mi nikad samo ne ipalo na pamet, ali mi se strašno pogođeno. Dakle, mene ta priča je, da bi ta priča, mene u toj priči stalno zanimalo, to malo ponavljam, možda se i dosadan, sam to već čitao nekim intervjuima, ja sam stalno zamišljao da Crvena voda izgleda kao biljarski stol. Dakle, vi imate biljarski stol, postavljene su kugle, vi udarite štapom prvu lopticu, ona udari drugu i vrlo brzo će te loptice biti raspršene u 100 smjerova potpuno kaotično. Jer se dogodio taj prvi udar. Silva Vela je prvi udar i te su loptice se vole raspršiti u raznim smjerovima. Da bi to funkcioniralo, meni je trebalo veliki vremenski raspon i veliki geografski raspon. Veliki geografski raspon znači da sam namjerno likove pobacao jako puno po svijetu. Tu imate poglavlje od Toronta do Kineskog mora, Göteborga, Barcelone, dakle, ras je raspršio geografski, a vremenski raspon je tražio da je trebalo da traži puno vremena da mi vidimo kako će taj praudar utjecati na živote ljudi kroz to veliko vrijeme koje je, evo, glavni junak knjige. I sad, da sam ja švicarski pisac krimića, to bi bilo veliko vrijeme, bi bilo relativno monotono. Mislim, nije se strašno nešto uzbudljivo dogodilo u Švicarskoj od 89. do 2017. Ali kako je to Hrvatska i kako je to istočni Jadran, dogodilo se puno toga. Dogodilo se, dakle, propast socijalizma, raspad Jugoslavije, rat, završetak rata, tranzicija, privatizacija, uspon turizma, velika nekretninska kriza 2008. I to je nekakva točka na kojoj negdje otprilike u tom nekom svijetu roman ide kraju. I meni je bilo zanimljivo da sva ta velika zbivanja budu background, dakle budu pozadina likovima i da imate zapravo likove, tu jezgru glavnih junaka koji imaju svoju dramu koja je toliko velika, da je sve to što se zbiva na velikoj sceni njima onako usput prolazi. Oni se uopće ne mogu vremena u to udubljivati jer imaju previše vlastiti svoju dramu. A s druge strane, sa svima ostalima je obrnuto. Toliko su zauzeti tim općim problemima kroz koje prolazi zajednica. Šta me gnjaviš s tom nekom curom koja je nestala? Dakle, šta je... I da tu postoji taj stalni sudar između taj dvije percepcije i taj dvije prioriteta, šta je događaj, a šta je nedogađaj. I to je nešto što mi se činilo zanimljivim. Dakle, da stalno ta historija bude u pozadini i da pridodaje drami likova. Ampak Gorki Šajn je edini človek, ki ve, kaj se je zgodilo, poleg tistega. Da. Ali od toga nema neke koristi. Ali nemojmo spojlat kraj. A boste za konec prebrali kaj, ampak iz originala, v hrvaščini, iz Rdeče vode? Ajde, može. Ovo je, čitat ću jedan komad na hrvatskom, to je 9. poglavlje. U poglavljima se mijenjaju naratori, mijenjaju se točke gledišta. I 9. poglavlje je baš ovo u kojem pripovjeda Gorki Šajn, koji se nakon mnogo vremena kao trgovac nekretninama vraća u mjesto u kojem je davno kao policajac tražio nestalu djevojku. Prije nego što će automobilom ući u mjesto, Gorki se zaustavio na Vidikovcu. Parkirao automobil uz Jadranskom magistralu i uspeo se do uzvisine uz cestu s koje se, pamtio je, misto najbolje vidjelo.
Kad se uspio na vidikovac, pogledao je nadolje. Pogledao je pejsaž koji je jednom davno poznavao kao svoj džep. U 15 godina misto se promijenilo. Osnovne su konture da kako bile iste. Na celom se još uvijek nadizao križev vrat s kamenim križem koji je sad bio raskošno osvijetljen. Još uvijek se razaznavalo staro selo, groz najstarijih kuća na uzvisini oko crkve. Prepoznaje stari porat s mandraćem i ribarskim brodicama. Niz najstarijih vikendica, sagrađenih u socijalizmu, također izgledao isto. Ali desetljeće promjena jasno se vidjelo. Među starim kućama mnogi su imali novi krov i plastične prozore. U grozdu kamenih kuća blještale su nove fasade jarkih boja. Niz vikendica uz plažu sad se nije sterao samo do lukobrana. Prodržavao se još puno dalje niz obalu, gotovo do crkve Zvizde mora. Što se kuće udaljavalo od sela, što su bile novije, bile su očekivano veće i ružnije. Sa sjeverne strane misto je u 15 godina naraslo barem dvostruko. S južne strane, međutim, rub mista bio i dalje isti. Iza serpentina i košarkaškog igrališta još uvijek stajala ruzinava žica mornaričke baze, a iza žice ništa. Tek ničija zemlja, korova, praznih hangara i opustošenih paviljona. Gorki je stajao na vidikovcu i začuđen shvatio da ga ispunjava nelagoda. Pogledao je misto, pogled na misto probudio u njemu zlovolju. Baš kao da nisu protekle tolike godine, kao da je sve to bilo jučer. Pljunuo u ambis i dugo promatrao hračak koji je padao niz hridi. A onda se okrenuo, sjeo u auto i okrenuo ključ. Jesenski dan kratak, a htio odraditi što više. Do tog dana misto je za njega bilo te geografski pojam, točka na karti, žuta tabla uz cestu s kojom se vozio 100 puta. A onda je ta žuta tabla preko noći ušla u njegov život. Točno pamti dan kad se to dogodilo. Bio je rujan, zadnji jeseni komunizma. Rujan 89. Nedjelja 24. Automobil je prošao pored nekadašnje mornaričke porte, sada oguljene, hrđave i zaraslu travu. Prošao je pored košarkaškog igrališta i ušao u centar mjesta. Gleda crkvu koju poznaje, kafiće koje poznaje, kuće koje poznaje. Kad bi se dovoljno potrudio, mogao bi rekonstruirati stanovnike svake od njih, ime po ime, obitelj po obitelj. Ima je slonovsko pamćenje što mu pomaže u ovom poslu kao što mu je pomagalo i u onom bivšem. Pamti sve pa i ono što ne treba. Pamti tako i misto. Pamti imena, lica, lokacije, udaljenosti. Zna u tom mjestu sve, čak i više no što bi htio. Tog rujna, 24. rujna 89. istom je to cestom prvi put u životu ušao u misto. Dovozao se upravo tim putem uz ogradu kasarne u kojoj je tada još bila vojska. Baš kao i danas, stigao u misto rano popodne. Došao je na izvid telefonskog poziva koji je zvučao bezazleno. Tineđerica, 17 godina, išezla nakon pijanog tuluma i nije se vratila doma. Pamti obitelj koga je pozvala. Suhi šutljivi otac s izrazom neke krivnje na licu. Majka, žena s prvim znacima debljanja, sva usplahirena. Rekli su da im je nestala kćer i prvi put mu pokazali sliku. Tad je prvi put vidio silu velu, njene tajemne oči i prkosni izraz. Tada, te nedjelje, vjerovao je da je nestanak cure rutinska djetinjarija koja će se sama razriješiti do jutra. Kasnije je vjerovao da će djevojku naći mrtvu ili živu unutar par dana. Ali vrijeme je prolazilo, prvo tjedni pa mjeseci, a silu velu nije našao. Niti on, niti itko drugi. Ne bomo prebrali slovenskega prevoda, ker boste kupili knjigo, kaj ne, da jim prebrali sami in izkoristili prisotnost avtorja, da se vam podpiše. Ampak preden rečeva zadnjo besedo, ima kdo kakšno vprašanje ali pa si želi kaj povedati? Na temo knjige, seveda. Pa, ako mogu ja, nešto me zanima. U slovenskom prevodu u knjigi ima puno dalmatinskih izraza koji su, meni su jako fascinantni i vrlo se dobro uklapaju i na kraju isto tako i kao glosari, tako da i za one koje ne znaju tako dobro. Mene zanima kako je to u prijevodu na francuski jezik. Pa, dakle, ja dosta koristim dijalekt i to ne samo u dijalozima. U dijalozima je to nekako u hrvatskoj prozi norma. Dakle, ali nego čak i u vokabular koristim i u pripovjedanju. I ja, kad sam to počeo raditi, meni je to jako oslobodilo stil. Ja mislim da sam postao puno bolji pisac kad sam naprosto počeo pisati na svom materinjem jeziku. Jer štokavski nije moj materinji jezik. Ja sam štokavski naučio u školi. Ja sam čakavac. I to naravno predstavlja neki stanoviti problem. Prevoditeljica
je čak napisala pogovor slovenskoj izdanju gdje recimo objašnjava malo kako ona koristila primorski, što ima nekog smisla. Ja sam, naravno, nikad prevođenju to ne može biti apsolutno. Recimo, imate jednu zanimljivost, ta knjiga izlazi i u hrvatskom i u srpskom, istim tekstom, dakle ne prevodi se, ali Laguna, koja je srpski izdavač, je smatrala da bi bilo dobro da na kraju stavi mali rječnik, dalmatinizam. Jel? On ga recimo ima ga i ovo izdanje, ima sad nova knjiga koja će mi izaći kod njih, također ima na kraju mali rječnik, jer oni su procijenili da srpska publika može ne poznavati dio te terminologije. Hrvatska, čak i ako nisu Dalmatinci, ga poznaje zbog te hegemonije dalmatinske u sitcomima, hip-hopu, u estradi, Oliver, Mišo Kovač. Onda u Hrvatskoj svak, i ako nije Dalmatinac, nešto nauči dalmatinski. Jel? Ali u Srbiji ne mora nužno biti tako. Jel? A što se tiče drugih jezika, to je sad od situacije do situacije. Recimo, meni je Olivier Lanuzel, moj francuski prevodilac, rekao da je on malo diskretno pokušavao koristiti vernakular Marseja. Dakle, da je koristio malo nekakav južnjački urbani sleng, vernakular koji tamo, ali s tim i on je to rekao da mora biti s tim jako oprezan, jer ne smije francuski čitatelj ostavljati dojam kada se knjiga događa u Marseju. Vi ste imali i u hrvatskom i u srpskom neki ekstremni primjer. Sjećam kad sam kao srednjoškolac čitao Mertine Idena od Jacka Londona, gdje je prevodilac preveo sve dijaloge na čakavski. Jer kao, oni su neki stari ribari, pa logično bude čakavski. I meni je to bilo grozno, jer jedan put knjiga, ja čitam knjigu aljaski, imam osjećaj kada se događa na Visu. Dakle, potpuno mi je ubilo iluziju knjige. Dakle, morate biti jako oprezni s tim. Ali on je, svi mi kažu da je prevod dobar, ja to ne mogu prosuđivati, ali on je našao neku mjeru u kojoj on smatrao da to može, recimo, napraviti. A sad, na nekim... jako je zanimljivo, recimo, šta me prevodioci pitaju. Prevodioci koji mi dolaze iz nemaritivnih kultura, dakle, koje nemaju more i kao dio iskustva, recimo ukrajinski ili makedonski, oni se recimo jako muče sa maritivnom terminologijom. Znaš, to je nešto što je recimo problem. Kako ćeš objasniti šta je mezobanda, šta je lantina, šta je vinč, šta je natkabina. Mom engleskom prevodiocu Matthew Robinsonu koji inače živi u Ljubljani, ja sam morao otići pa sam fotografirati natkabinu barke. Dakle, otišao sam u lučicu, fotografirati natkabinu i kao to ti je natkabina. Najlepša hvala vsem, da ste prišli. Hvala predvsem vam, da ste tukaj, da pišete, da vas beremo v vseh možnih oblikah. Se pravi, naslednja knjiga v slovenščini izide kdaj in kje? Doloroza kad? Evo, to će... Novembra, super. Evo, to sad. Pomeni, da se še kaj vidimo, ne? Najlepša hvala, lep večer, izkoristite priložnost, kupite knjigo, cenejša je, avtor je tukaj posvetila, tako, da boste nekoč obogateli. Skratka, lep večer še naprej. Hvala. Hvala tebi puno.